šta vam se događa danas s TV-om? Događa se Netflix. Kažem, Netflix mislim na sve. Mislim na Netflix, mislim na tom servisa on demand, mislim na torrente koji su ilegalni, ali se brutalno koriste. Mislim na tonu servisa online koji ga možete gledati ilegalno filmove. I mlađe generacije to traže on demand. Ja to zovem sve pod kategorijom Netflix, ali sada sve više ljudi to konzumiraju jer jednostavno mogu. Tehnologija je to omogućila. I vi danas kad kupujete TV kao uređaj, televizor, kupujete isključivo smart. Teško je možete danas kupiti televizor koji nije smart. Što znači da na njemu već imate instaliran YouTube, već na njemu instalirate Netflix i upravljanje sa svime time vam je postalo jednostavno. Znači imate televiziju koja je nekakav medij, odnosno sadržaj, imate televizor kao hardverski, fizički uređaj, ovo. Ako je to TV koji je smart, vi hoćete gledati Netflix film, nešto ti upališ Netflix i... Čak sam vidio na nekim daljinskim, imate baš gumb Netflix, možda ima i vaš. Jel ima? Evo, pokaži, doslovno to. Evo, doslovno, to sam vidio isto kod klijenta, isto ovako se. Znači, doslovno, šta mi je Netflix došao. Imate daljinske koji imaju samo za Netflix jedan gumb posebno i to je označen posebno i baš samo najviše vidi. I boja. I? I boja. Evo,